Dober dan, dobrodošli v današnji epizodi. Vesela sem, da ste spet tukaj in da poslušate novo epizodo. Prejšnjič smo delali instrumental v dvojini in množini. Danes vam bom najprej povedala, kako se v Sloveniji praznuje pust. I will tell you how the carnival is celebrated in Slovenia. Naslednji teden v torek, 17. februarja, je pust or a carnival. Takrat se ljudje našemijo, to dress up in a costume. Otroci in odrasli nosijo različne kostume. Lahko so živali, animals, princeske, princesses, klovni, clowns ali znane osebe or famous people. Na pustni torek so v vaseh in villages in v mestnih pustne povorke, carnival parades. Ljudje hodijo po ulicah, plešejo in se zabavajo. Najbolj znana pustna povorka je na Ptuju. Tam je najbolj znana maska kurent. Popular mask in Ptuj is kurent. Ljudje nosijo ovčjo kožo, sheep's skin, masko z rogovi, mask with horns in velike zvonce, big bells. Kurenti odganjajo zimo in kličejo pomlad. They are chasing away winter and calling for spring. Pust je tudi čas za dobro hrano. Najbolj značilna pustna sladica so krofi. The most distinctive dessert for pust are donuts. Poleg krofov so značilni tudi flancati. Apart from krofi, also flancati are typical. It's a type of fried pastry. Otroci imajo zelo radi pust. Nekateri hodijo od hiše do hiše in rečejo: A imate kaj za pusta hrusta? That means something like trick or treat. Ponavadi dobijo krofe in sladkarije, sweets. Ok, danes bomo govorili o temi, o kateri Slovenci zelo veliko govorijo. We'll talk about a theme Slovenes love to discuss. A theme you can talk about even with a stranger. Naučili se bomo govoriti o vremenu. We learn to talk about weather. Beseda vreme pomeni weather. Vprašanje je: kakšno je vreme? What's the weather? Vroče je. It's hot. Toplo je. It's warm. Mrzlo ali hladno je. It's cold. Sončno je. It's sunny. Dežuje. It's raining. Veter piha or just piha. It's windy. Sneži. It's snowing. Megla je or megleno je. It's foggy. Nevihtno je. It's stormy. Grmi in bliska se. Roughly as there's thunder and lightnings. Mavrica. Rainbow. Ploha je. It's a rain shower. Zdaj se naučimo še letnih časov. Let's also learn seasons in Slovene. Poletje. Summer. Če rečemo in summer, rečemo poleti. Pomlad. Spring. When, kdaj? Spomladi. Jesen. Autumn. Kdaj? Jeseni.
zima, winter. Kdaj? Pozimi. Kakšno je vreme poleti, spomladi, jeseni in pozimi? Poleti je ponavadi sončno. Včasih so nevihte, storms. Se bliska in grmi in dežuje. Spomladi se vreme spreminja, it's changing. Je toplo in sončno, lahko pa tudi veliko dežuje. Tudi jeseni se vreme spreminja. Je hladno, sončno in pogosto piha. Pozimi je ponavadi mrzlo, piha in sneži. Kaj pa smeri neba? What about cardinal directions? Poglejmo. North, sever. South, jug. East, vzhod. West, zahod. Tako imamo sončni vzhod, sunrise, in sončni zahod, sunset. Usually, types of winds are named after cardinal directions, like severovzhodnik or jugozahodnik. But we have also two others. Jugo. It's a warm wind that blows from jug, and it brings bad weather, slabo vreme. Burja. It's a cold, strong wind in the region of Primorska, and it brings good weather, lepo vreme. Zdaj lahko govorite o vremenu. Poslušajmo še kratek dialog. Hej, kakšno vreme je? Mrzlo je, piha in sneži. Ja, res je mrzlo. A greva noter? Ja, prosim. Tukaj je samo ena nova beseda. There's only one new word here. Noter, inside. Zdaj lahko s sosedom, prijateljem ali neznancem govorite o vremenu. Now you're ready to talk about weather with a neighbor, friend or a stranger. And if you are eager for a challenge, you can listen or watch Vremenska napoved, weather forecast, in Slovenian. You can find it on the website of any Slovenian TV channel. In to je vse za danes. Danes smo govorili o pustu, o vremenu in se naučili še nekaj slovnice. Upam, da boste nove besede kmalu uporabili tudi v pogovoru. Lepo se imejte in upam, da bo jutri lepo vreme. Se vidimo!